to sve to preživjeli, ali mi ovdje u Lazarevcu na neki način imamo tebe, ali ne samo to. Ti si taj koji jednostavno obilazi redovno te ljude i na neki način si spona i veza između nas i njih. Tamo gdje smo bili, to ne treba se zaboraviti, mi to gledamo da naša djeca budu vaspitana mnogo bolje i mnogo lepše. I da ne prežive ono što smo mi preživjeli. Naravno, mi smo preživjeli nešto da se ne ponovi nikom i nikad. A ponovit će se. Svaka škola i uopšte ima pravo da je jedan javni čas da će doći neki roditelj koji će sad ispričati, ne znam sad ako je roditelj novinar, on će o novinarstvu, pripadnik MUP-a o MUP-u, znači nije bitno sad. Ja kao učesnik tih oružanih sukoba sam hteo sam sa sobom i sa svojim saborcima da se deci održi jedan javni čas povodom, znači, bitke na Košarama i bitke na Paštriku, to su stvari koje nisu zapamćene u novijoj istoriji ratovanja. Prvo, godine tih ljudi, 18-19, po koji 20, znači i tolika sila preko puta tebe. Ja dolazim i predlažem to direktorki škole, koja to stvarno oberučke prihvata. Prvi onaj moment, znači razgovora. Oberučke ona to prihvata, rekla mi da pripremim tekst, da je donesem. U međuvremenu ja odlazim samo inicijativno da prođem cijelu tu priču PP, što bi se rekao PP služba, pedagog, psiholog, škole. Dolazim, od pedagoga dobijam, znači bukvalno zeleno svetlo, kako je to jedna tema koju djeca treba da znaju i treba da uče. Psiholog, ne znam zbog čega, bukvalno sam sačekao onako na jedan njegovo jedno oštro negodovanje, ali opet, kažem, nismo svi ljudi isti. Znači, to je njegovo mišljenje. Nije još ni počeo savjet roditelja, ja dobijam poziv da dođem kod direktorke u kancelariju. Ustajem sa sve tim tekstom, ljudi ostali roditelji da sede, meni se saopštava ispred njene kancelarije kako nije pravi moment ni trenutak za to. Pa kad je pravi moment? Pročitali ste tekst, u tekstu nema ničeg lošeg. Poziva se na hrabrost, čojstvo, junaštvo, ljudi koji su imali 18-19 godina. Ma no, bolje TikTok, to je bolje da im se i pedofilija, bolje to za našu decu. Da budu uzori, nego li vi, nego li hrabrost, poštenje i znanje. Kako se više zove, bio sam tamo i ruskanje sa dečkom, stoji i u jednom momentu me pogleda i zaleti se prema meni, ja sa ženom stojim normalno i sve. Devojka počne me grli, me ljubi, počne što pričam na ruskom, ja ne znam, ruski gledam u ženu, žena gleda u mene, ne znam da se nalazim. Povisi svašta. Međutim, kako se baš zove žena, kaže, prepoznala te, kaže, gledala je dosije Košara i ja sam zaplakao jer, ne poznaju me ljudi moji. Pa ne poznaju u svojoj zemlji. U svojoj zemlji, u svom gradu me ne poznaju, znači niko me ne vidi. To se vidi isto danas. A Ruskinja i Rus prišli se slikaju sa mnom, znači sa velikim čašću i poštovanjem, znači. Da te opet kažem, ono što smo mi uradili, to u 99% zemalja nisu radili ljudi sa 18 godina. Pa da smo mi to u Rusiji uradili, mi bi bili počasni gosti gdje god se pojavimo, znači. Imali bi lente, imali bi... Ali sada imamo... Meni je dala Ruska, Rusi su mi dali lentu, a naši mi nisu dali lentu. Koju nosim sa ponosom. Dobro, dobio sam, ne znam, imaš ti srpski rad? Značku sam dobio. Dosta, dovoljno, države pune kape. Bi si kad će i ova deka od ovih vlasti doći sigurno da pamet pa će se pozabaviti nam. Pa nešto ne, stide se oni nas. Ipak mi smo udarili na nešto što oni ne smiju da udare. Nismo udarili tamo gdje treba. Pa znam, ali ovi sad ne smiju jer oni dovode u emisije te iste ljude na koje smo mi udarili. To dovode. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji. Ovako se djeca vaspitavaju. Naš nasnosi dnevno, danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi oprostimo žnicima svojim, i uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amin. Slavu Otcu i Sinu i Svetom Duhu, slavu uvek, vijek, vijekova. Amin.